Thokozana ngicela u-understand, hhayi ukuthi angikuthandi or mina ngikuthanda kancane and angifaki i-effort kule relationship. Kahle kahle in my previous relationship umuntu wami bekangishaya, angijithela, futhi ngike ngashera naye ama-nudes, yena washera nabangani bakhe. Hhayi ukuthi njani shem, sengihlale ngithukile ngoba bekungumuntu ongithethisayo kunganasizathu, noma angibamba bengithi ungibamba romantic kanti uzongiklinya. Hhayi, so ngicela ungibekezelele izinto engizenzayo nokuthuka nje. Kwesinye isikhathi angifuni ukuhlala nabantu kanti futhi kwesinye isikhathi uzongithola ngikhala kungenzakalanga lutho nje, ngingafuni ukuhlala namuntu, ngingafuni ukukhuluma. Kwesinye isikhathi angifuni nokukhuluma nanefoni. So mina manje kumele ngibe i-project manager, mina kumele manje ngibe ngu-Mr. Fix-It, ngi-understande imigomo nemibandela ku-relationship yethu, ngifele macala engingawazi ngoba wathandana nesihlama sendoda, into ebeyikuphatha kabi, kodwa manje sengimele kube ngimi osafarayo manje ukuthi ngingasakhona ukukubamba ngoba ngakubamba njalo ngikuvusela ama-trauma, ngakuthinta lapha ukuvuka ama-trauma, ngakhuluma ngento eyithile kuvuka ama-trauma, ngiyafona ayisabanjwa ifoni i-excuse ukuthi kuyile sikhathi kuvuke lezi zinto ze-previous relationship. Angisakhoni nje kuba free kubudlelwane bethu. Ngifela indoda engingayazi, indoda engafundiswanga kubo noma yafundiswa kubo yafika nje kuwe yajika yaba yinto engasinto yalutho. Kodwa kumele ibekezele leyo ndoda ibe ngu-Mr. Fix-It, understand ukuthi wena wacala ngokujola ngendoda enganangqondo, indoda engakwazi kuphatha umuntu wesifazane. Hayi ukuthi kanjalo, nedi ukuthi vele mina lo muntu bengithandana naye bekungasiye umuntu o-right. Yazi noma ngivala amehlo ebusuku ngiyambona angiklinya angishanga impama. Yazi bekungasiye umuntu o-right, noma ngazi bengingenwa yini nga-ignore ama-red flags. Shoot mina ngaso sonke isikhathi kwamele ngi-understande unonsense, ngithi ngingena endlini ngivula isicabha wena uthuke umele lapha. Hayi, yazi ungivusele i-trauma. Yazi yena bekathi uma angingene ngeyinhlamba sekadakiwe, angishaye, angibambe, angiklinye, angibambele ekhoneni afuna ukungibulala. Yindaba ungavele ungitshele ukuthi sinawe masingathandani kunokuthi njoba sothandana nami, mina ngingakhona ukukubamba, ngingakhona ukukuthinta, ngingakhona ukukufonela noma inini ngoba ngithi ngiyafona wena usayibamba ifoni. Yilesikhathi i-trauma yakho, i-depression yakho has started again, so you can't be with anyone, you can't talk to anyone ngenxa yento engingayazi. Hayi madoda akuthwele ubunzima, madoda akuthwele ubunzima, hayi madoda akuthwele ubunzima. Hayi ukuthi njani, ukuthi ubaba wami wengane yokucala akondli, ingane yami yokucala akayondli, ngizibambele mina. So wena uma uthumela nje noma yimalini ngivele ngithuke nje ngithi indoda enjani eyondlwa umntana wayo ngoba nje mina ngiyijwayelanga into enjalo, mina ngase ngaphathwa kahle kanjena. So uyangithusa nje, yazi izinto ezenzayo. I'm like one day wena uzongijikela, angeke ungijikele. Sekumele ngiphendule loyo nonsense, kumele ngiphendule leyo mbuzo engasile ngoba wena ucale kabi, wacala ngabantu aba-wrong. Mina sekumele manje ngizame ukulungisa noma ngiphendulele umuntu engingamazi.